Gede banget. Gede banget teman-teman. Masya Allah. Lihat teman-teman, gede benar. Gede banget. Alhamdulillah, babon. Ya, baik sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara. Saat ini saya berada di pintu masuk perumahan Villa Gading Harapan 3, Babelan. Di sini kita akan mancing di spot liar Bekasi, teman-teman, yaitu spot liar ikan nila babon dan ikan betok babon. Jadi dari Villa Gading Harapan 3 ini kita masuk lurus aja, teman-teman. Ya, ikutin terus videonya, video rutenya, jangan di-skip-skip supaya sahabat nantinya tidak nyasar menuju lokasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja sahabat, di sini banyak tanggul. Kena. Wih, kena lagi teman-teman. Nah, oh teman-teman, babon lagi. Embon, entok babon dapat lagi. Jadi begini teman-teman, sebenarnya saya di sini mancing mujair pakai katan bat, mun kagak dapat. Akhirnya saya isen jangkrik dah sama magot, dapat betok. Memang diriku ditakdirkan mancing betok. Iya, kena. Nah, gede banget teman-teman. Wih, oh, gede banget teman-teman tuh. Wah, alhamdulillah. Bagian mujair dapat betok, udah kasih betok-betoknya, udah betok ah. Yes. Betok lagi baik. Alhamdulillah. Betok lagi cemen. Aduh, mujair kena betok maning. Nah, kena. Kena.
Wah, kena teman-teman. Betok lagi baik. Alhamdulillah. Tuh teman-teman, gede-gede betoknya tuh. Alhamdulillah. Wah, kena. Iya, alhamdulillah. Wah, lundai. Waduh, lundai. Bunyi kekok, 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 kekok. Lundai teman-teman. Yakin lundai ya lundai. Yang penting ikan. Wah, kena nih. Kena teman-teman. Gede banget. Gede banget teman-teman. Masya Allah. Lihat teman-teman, gede benar. Gede banget. Alhamdulillah, babon. Baiklah teman-teman, kita akhiri video mancing kali ini. Alhamdulillah, meskipun ikan mujairnya nggak kena, tapi betoknya gede-gede teman-teman. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.